أثمثن تيسمثين وذا نسان وذا كذن النوم وذا غنومان وذا غيسول فنكاكين طفرنا ديال تسوات ديال الوقت ديال الامكان اذا تلام سلام ربنا ديالي فلاون ازول فلاون ضم القران. السلام عليكم يا اليوم بخير كلا يا اليوم ولكن مثل ما بخير تلام اقنا بخير نحمد ربي نشكر نطفش طاحن الوقت كاين شحال هي ودن شركه يدون ماشي خاطر نعيا نعطي شو ولا ما يعيون ماشي للعب معنا ماشي نشتاقي معنا تسوايل هكا دي ثمورة الوربع دي فضل في مالك وساعة الوقت دي فضل في مالك حارسك الوقت مي خلاق توجور يدوان سلفرق مقران نرزون غروان وكني غنشارك يدوان اكد نشارك يدوان اين يتسوى كيكين فوليو اين يتسطفى سكوا ربي اين يتحملها كاين شي قرن كاين يلاون مثلا كاين الاسبانيوليث الحاج ياكوش مثلا ما تفضل دي الصحراء تشارك دار اكد ويتسمى كاين دونك كان انت غادنا في الحاج كاين نبغات نشاركوك مثلا سلفا القران نرزو غورون دونك شحال تيكلتا كاين تفاق دي كيشارك كاع وقنا ندا الى قد هضر استقباليت نا فرانسيس je vais essayer de faire un effort où je partagerai, je vais essayer d'utiliser au moins les références en français et donner l'idée générale du thème que j'aimerais partager. Donc, je vais essayer de faire كاين المزمرة غنبدا نستخدمها تا فرانسيس تا كتقبايليت خاطر ولا دي تا فرناطاس كرا تا فرانسيس كرا تا قبايليت ثوث الانترنت لينا ما تيكليزيت نا تا اسبانيوليت انا دي يسمع انا خاطر غاس هضرات انت كاين غاس فهمها فهمت المعنى غيواري غتستخدمها ديم كل وقت تصنتو ثلاين. دونك pour ce qui est de l'anglais ou de l'espagnol, je suis vraiment navré parce que je peux pas utiliser plusieurs langues, c'est très difficile pour moi. Donc voilà, الساكين بغي غتشارك يدون شو منقارن نعيلو مقارن كونين السفليت مسيحيا لقديش نروح ربي دي ثوثرت بومذا l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. L'homme c'est en général quand on parle de l'homme, la Bible quand elle parle de l'homme c'est qu'elle parle de l'homme et la femme. L'homme c'est en H majuscule. نهضر الساكين لقديش ناخذ ديما نروح ربي دي قمذان نزران ذاك اللي ما دني مذان نكون استقباليت نقار دار كازا وتمطوط ونخلف نخدم على الخلاف الساكين وكنا ديك الشركه بغي ادني مذان لانت امذان ما ديفو مذان ماليس اذن سودن ناكو روح ربي ناكو ربي ناكو المسيح نزران ذاك اللي ديون ثلا ومنقار ثوثرت بمذان وقبل ديملال يسوع المسيح ثوثرت بمذان ما ديملال يسوع المسيح او ثوثرت بمذان اسمكنا ديملال يسوع المسيح ومن بعد ثوثرت بمذان من بعد ما ديملال يسوع المسيح. Donc on va partager de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie de l'homme. Nous allons essayer de voir un petit peu sur avant de rencontrer le Saint-Esprit, pendant le Saint-Esprit, pendant sa rencontre avec le Saint-Esprit et la vie après avoir rencontré le Saint-Esprit ou après avoir donné sa vie à Jésus. Donc j'aimerais qu'on ouvre notre Bible. Je vous invite, comme je le fais souvent, qu'on ouvre nos Bibles et puis qu'on essaye d'étudier, qu'on essaye de lire ensemble afin de comprendre vraiment ce que nous révèlent les Écritures. ذا لا بيبل يوكن ندوكل ماشي كندقرا ماشي يوكن كاينات في الدار كي غتسلم ذا انا غاديني غادي كاينين السنا الحوايج انيك بولوس انيك اللي كاينين واحد صغير ماني والسنا غير معنا تموقول غير الزاد تسوغين الى ندفيريو يوكني غاد الصودا غير شغل اللي ديفكا سيدي ربي. دونك اساكين بغيت نهضر لنا داكني ثوثرت نو مسيحي نا ثوثرت سورفتي ثوثرت بمذان وقبل اديم الروح ربي ذا شو يزمر الروح القدس اثي خدم يوم ذان que qu'est-ce que l'Esprit Saint peut opérer dans la vie de l'homme. Donc الحاجه اللي كنزوالو سي اثقنا في الذنوب اكي قلنا في الحوايج اكي قلنا في الذنوب اكي قلنا في التحقيق نسيد ربي وكي قلنا في الحكم ادي الدون. دونك il convainc sur le péché
sur la justice du Christ, dans la justice de Dieu et le jugement à venir. Donc, et ça, on peut le trouver dans Jean 16, chapitre, dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 16. وجين زمرتنا في الجراف و16 تفرات نيوحنا الإنجيل نيوحنا أثيد نغار سي صدار تيستمانيا ما تصدار 11 du verset 8 jusqu'au verset 11. Donc, دراست فرانسيس ثم بعد هذه دينيرس سكوينة هذه دينيرس استقبالي سي صدار 8 du verset 8 et نيش bon on va lire du verset 7 je préfère سي صدار 9. Cependant je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il le convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, bon, voilà. Mais voilà. Fura Nirawand, c'est Siddharth, c'est Siddharth Tisba. Et him Nirawand Tidats. أخيرا وين يوكن أضروحان معني لسه دليل وقد يحكون غاف من بعد حقوين ناس سيجار الميثين أخيرا وين يوكن دليل يوكن ما لا يوضغار دينا أو نشجار الروح أمازين نغمازين نتا ديسن أرورون وكذا نكاون تيدي شجان ما لا ديس ذا نتا غاكون يقنعنا غاف دنوف غاف لا جوستيس نعطي حقيث أكود الحكم لو جوجمون إنيش غاف دنوف parce qu'il ne croit pas en moi. غاف دنوف خاطر ونون قبيلة المسيح ونون من راس المسيح وتسويا راه نعرفوا الدنوف غاف تحقيق خاطر إنيش يلاقي خاطر نكذا لي غاف غاف الحكم خاطر أجليد نمشات نين أجليد ندوني ثقيين يتوحكم في الناس يضرب الحكم غاف الشيطان دونك تولد نولا شو نقدر لقديش نروح القدوس إنيش تقوم ذن وقبل هذا قبل المسيح هو كي ندي حكم غاف وقبل يونا يوالد المسيحي دونك هذه قلنا غاف دنوف نزران هذا كنين بطرس ما كنين ولا كنين المسيح يخدم المعجزة نين مدي صيد لكن ياكو عطاسني نسلمان عطاسني الحوت إنيس بعد في اللي السيدين غاينيس المسيح إنيس بطرس إنيس بعد في اللي خاطر ذم ذنوب يدي غاينيس المسيح إنيس وتسمو ذا بطرس لما عندك هذا السياد كمذان هذا السياد متروحين. On se rappelle de quand Jésus a fait le miracle de la pêche miraculeuse dans la barque. Pierre lui a dit éloigne-toi de moi Seigneur parce que je suis pécheur. Mais Jésus lui a dit ne t'inquiète pas Pierre, ou bien n'aie pas peur Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc Botros il a été Botros donc il a été convaincu, mais qui l'a convaincu? C'était pas seulement qu'il a vu le miracle, mais c'était l'Esprit Saint qui lui a révélé qui est Christ. دارني المشتين بطرس ما كاين نسينا المسيح ذا وين يقارن مدن تقندين المدن وين ناس إلي وين ناس كل يوم ذا شو سينا انتقد بطرس ينس المسيح نربيه دونك شو سينا المسيح ينس اما ساعديك بطرس ماشي انت شي حديث ماني ديسنا نشتكي لا معنا. On se rappelle aussi quand Jésus a posé une question aux disciples, il leur a dit qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Et il y en a ceux qui lui ont répondu que c'est Élie, que c'est l'esprit d'Élie. Il y en a eu plusieurs réponses, mais Pierre lui a dit tu es le Christ de Dieu. Et Jésus lui a dit heureux sois-tu Pierre, tu es heureux ou parce que cette vérité, ce n'est pas une chair ou le sang qui te l'a révélé, mais c'est le Père à travers l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, il convainc le pécheur
il le convainc sur le jugement et la justice. Donc هذه قلنا روح ربي كيقلنا في الذنوب كيقلنا غا في تحقيق ربي وكيقلنا غا في الحكم هذه الدون ذوين يضران غا في الشيطان وذوين يختارن. دونك وقلنا وقبل امذان اليوغال ذا مسيحي هنا avant que la personne accepte le Seigneur Jésus. Donc ثاقين الناس يوث في السنات ما راه مثلا ذي الوقت اللي ما ندنا مثلا هذه الصلاه ديال روح ربي ما راه كيقلنا اكني روح ربي ولكن الا ذي ثوذات ديون مشهور مليح في السيطاكين نيكوديم ميكسان المسيح ولا من الناس اشنو انا خدم باش كني غنشمر في سيدي ربي المسيح الناس سيرب وين ودن لا صروح اكد ومن وليت ولي انا تقل سيدي ربي المعنى الناس يقولوا تواسل كلام. Celui qui n'est pas de l'esprit et de l'eau, il ne verra pas le royaume des cieux. Donc, Nicodème, il a un nisan sharia, un nisan tachaf. أمشي كان هاد السيرت الشيناوي ذني كيني نيكوديم إلا ذوين يسان في مسجدة أمشي نقام تكوني في مسجدة السلسلة الوقتني ولاش في مسجدة وين لما أنا لم تكون أبل لي سيناغوغ. دونك بطرس إلا نيكوديم إلا ذوين يتنجمان مي وثي كفر هو نشتني خاطر إلا قاس الروح ربي هذا يخدم الفال إلا ماشي من الدنيا تاكل معنا هذا الفال اللي كان سجين هو كان ديال الفال اللي تجد. دونك je posais toujours une question, je disais que Nicodème avait une Bible, oui, il avait la loi, il avait les écrits de la loi. Nicodème avait-il une église? Oui, il avait une synagogue, mais ce n'était pas suffisant pour lui, pour son salut. C'est pour ça que Jésus lui a dit, il faut que tu sois né de l'esprit et de l'eau pour rentrer dans mon royaume ou dans le royaume des cieux. Donc, ce qu'il dit, c'est l'une de ses œuvres merveilleuses, c'est qu'il opère la nouvelle naissance. في السناف يخدم الطبع الروح القدس يعني أكيضا نظرا ذاكني نشفى زيك يوم ما يروح على السوق ديال خارفين هذا شو يتقدم ذاك اللي يشطح نحنينا في ضباع معني سخافيكي ينزع داني ذي لهذا قبل نشتكي وإذا سميت نزهونا كاكي مثلا نعوذ منقر تاغن داخلنا كاكي أتفض وين ينزل أتفض الفذاع كوزا كاكي ذاين ينزل واكي. دونك الروح القدس يخدم الطبع ياكي ذاكني يوس نقارون يوس السكينة قبل السيد السيادة. Donc l'une des œuvres que l'Esprit Saint peut faire ou œuvrer pendant la conversion, c'est qu'il scelle le croyant selon Éphésiens 4. هذه يخدم الطبع وكين دي أفسس 4 تزمر تغرض دي أفسس 4 تصدر 30 دا يخدم الطبع يجين يوفس دانين سي الخدمات نغلق ديش يكزمر هذا يخدم الروح القدس دي الوقت اللي ما الذي قبل ومذان سي كو يتمدوا الشهاده يروح بمذان المعنى نس تشهد غفين لان ربي ندي ثوذا فينك سي qu'il rend témoignage à l'esprit de l'homme. Donc on peut le trouver dans Romains 8 dans Romains chapitre 8 verset 16. وكين زمرتنا في 16 كيف وستمانيا إثبارات يقولون بولس يوث رومان. دونك بغي غد نهضر ثورا الناس داكنين فلا إلا وخدمنا روح القدس قبل ثلاليث ذي الوقت ثلاليث ثورا غد نهضر من بعد ثلاليث يعني après la conversion. Donc, c'est il habite en permanence dans la vie du croyant. Donc, la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il aussi le c'est qu'il le rend sensible à l'amour de Dieu. Ça veut dire il va te rendre sensible à l'amour divin ou l'amour de Dieu. C'est lui qui te convaincra
de l'amour de Dieu. C'est un amour que tu ressentiras, c'est un amour que tu toucheras, c'est un amour que tu expérimenteras à travers l'œuvre merveilleuse de l'Esprit Saint. Donc, كان يكزمرنا كي قلنا غف الحملة نسيد ربي. كان يكزمرنا كي الصوضة تعيش كي الصوضة تعيش الحملة من ربي أزال يكيحمل سيد ربي. ما ماشي نضر الروح القدس المحال أنفهم أنشتاقي. Et il lui révèle les vérités spirituelles. C'est des vérités spirituelles. Donc, استقساني لماذا المسيح لا سيدي نشوف تهضر المثول الناس يتسولف كون السينم السريه من الدوله من سيدي ربي. On se rappelle des disciples ont posé la question à Jésus, lui ont dit pourquoi tu nous parles avec tant de paraboles, on comprend pas et tout. Et Jésus leur a répondu, il vous est donné le secret de découvrir, ou bien il vous est donné de découvrir les secrets du royaume du ciel. Le secret du royaume du ciel. Donc, c'est l'Esprit Saint qui peut faire ça. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut œuvrer dans la vie du croyant ainsi. Et la Bible nous dit aussi qu'il transforme, il sanctifie, il dirige dans la démarche chrétienne. كان يكزمرن كيفدل كان يكزمرن كيستقدس كان يكزمرن كيعاون تعيش الثوذر ثماسيح وكين زمرتنا في ثفرات يوافرومان في وسط ماليا تصدر 14 نعم زمان نولي في ثفرات يوافرومان. Dans l'épître aux Romains chapitre 8 il parle de ça. Et on se rappelle aussi que la Bible dit que vous est-ce que vous avez oublié que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'il ne faut pas oublier. Et le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il faut qu'il soit saint, parce que le Saint-Esprit est saint. Et c'est lui qui peut transformer, et c'est lui qui peut diriger, c'est lui qui peut enseigner aussi, c'est lui qui peut alimenter, c'est lui qui peut révéler les Écritures dans la vie du croyant. Et ce que je dis toujours, l'étape finale, c'est qu'il rend le croyant capable ou apte à être un témoin. Et ça, c'est une étape très très importante, parce qu'à maintes reprises, on envisage de commencer par là. شحال تيكلت القضيشه كي يدني هكا كذا نقالوا المعنى اكير اتسيوض وكانت سيلي ضدينيكيا. Et ça c'est très très important. دايما سانا زال ذا القران وكانت سيلي الدينيه الا قد عديت سيلي حاليا وقبل تنض مسيحي اتسجد روح القدس هكا قناع غاف دنوف. من بعد ما ثمن المسيحيين ذا الانسان هاكي خدم من تالا لي تجديد ما يفثروا له تالا تجديد زمرضات سيد الدينيه. Avant que tu sois croyant, tu dois être convaincu par l'Esprit Saint. Il n'y a que lui qui peut te convaincre du péché. Et pendant qu'il opère ou qu'il te convainque, c'est là que tu seras né de nouveau. Donc il y aura la nouvelle naissance, et à partir de la nouvelle naissance, tu pourras être témoin. Donc ça on a vu de la vie des croyants. On a vu comment ils étaient avant, comment ils ont rencontré le Seigneur Jésus, et c'est à partir de là qu'ils sont devenus des témoins. نوي لندين المذن ذاني داعش يعني كيني وقبل هذا يليق ذا المسيحين يقناي المسيح ذاك ندم ذنوب يليق لولا ثلا للتجديد صروحي ناس صروحي نزمار ومن بعد يسلم ذي يوكن هذه ليق ذي دونك بغي غادي نمشي نشتاقين وقبل تيلا دا مسيحي ذا نتساغا كيقنا ذا نتساغا كدي خدم تالا للتجديد وذا نتساغا كيسيوضان ذي نيجين يوكن نتنرنير ذي ثمسنين بوان سيدي ربي وذي السرار الناس يلان السرار ذي نسان الفضنا ثم قرانت. Donc j'espère que j'ai vraiment pu faire un équilibre entre le français et le kabyle. سلمى ذاكني خدمة الميزان ديال القبائلي ذوك الفرنسيس وذي ساعة استقسينا وذي حوايجنا كاين
أين منزمر أين منزمر توجور نسوالي ويرنين تونكوراجي توجور تحمل غادي تعاوذا عندما مثلا إليك وتجمعني مسيحيا إليك مسجدا الصالح هو مثلا غار أو لا ربي السوثان الروح القدس انت كان هاكي قنان afin j'encourage toujours à ce que tu ne sois pas isolé, communie-toi avec des groupes de croyants, avec des églises, avec des frères et sœurs qui sont vraiment basés, qui se fondent sur le plein évangile, c'est-à-dire la Bible entière. Et j'espère vous revoir, nous espérons avoir des commentaires, nous espérons avoir vos avis, vos prières, et à une prochaine fois. Salam dakni tfkem araïnwan, salam dakni tchka malani stina kagin, et puis à une prochaine fois par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen.